Rahajan semang alit-alit sinarang sami. Punapi gatra alit-alit rengrahinan dimangkin. Dumugi alit-alit sarang keluarga maka sami kena rahayu nggih. Rahina dimangkin kecunduk malih sarang ibu guru ring pembelajaran bahasa Bali. Pembelajaran bahasa Bali ring rahina dimangkin ibu guru jagi pacang aja alit-alit mulang malih materi ring tema pertama inggih punika diriku nyatos tema sane kaping 4 inggih punika keluargaku. Inggih alit-alit sedurung ngelantus sane pilih utama tunas guru mangga alit-alit stata eling ngerastiti bakti majeng ring ide Sanghyang Pramokawi pemekas ring ide Sanghyang Widiwasa nggih. Iraga sareng sami presida memolehang kerahayuan. Sane kaping kalih ibu guru nunas majeng ring alit-alit mangga setarte bakti majeng ring reramo nggih. Minakadi ibu lan bapa utawi aji lan biang. Nggih setarte sayang majeng ring keluarga mangga sami. Saturnyane mangga alit-alit serta nyaga kebersihan, nyaga kesehatan, antuk ngajeng ajangan sane bergizi, taler sampuran lali berolahraga. Ini alit-alit sane makin miring sareng-sareng laturan pembelajaran bahasa Bali puniki ring buku LKS bahasa Bali. Miring makin ambil buku LKS sareng alat tulis nggih. Inggih alit-alit mangkin buka bukune halaman 3 halaman 39 ya. Niki mangkin sareng-sareng wacen dumun melajah mesatul. Nah, cinain ya. Melajah mesatul. Made Darmi murid kelas 1. Ia maumah di desa Wanakerta. Ia melajah mesatua. Nuju peteng bapane nyatuain kene. Ada siap selem manakan pepitu. Nujuang ngalih amah teke ujan. Siap selem laut numpang pules. Mengku mang tongos di paone. Tengah lemeng mengku nyaru. Dot ngamah panak isiap selem. Maro caplok ke saget batu. Mengku dadi lek gigine punga. Nggih. Ika satu nggih, satu siap selem. Nggih makin ngiring jawab soal-soal peniki nggih. Sane nomor 1 nggih nih. Sane ke pertama kelas kudo Made Darmi. Nah, Made Darmi murid kelas 1 nggih, tulis nggih. Kelas 1. Kelas 1 nggih. Sane kaping kalih, ini nomor 2. Dijo Made Darmi meumah. Nah, dijo dia meumah di desa Wanakerta. Nggih. Tulis mangkin di desa Wanakerta. Sampun. Oke, nomor 3. Nyen ane nyatuain Made Darmi. Nah, nyen ane nyatuin. Siapa yang menceritakan? Bapane. Ya? Bapane. Aturan nomor 4. Apa murdan satuane bedur? Murdan niku judul artinya nggih. Judulnya niki nggih, judulnya melajah mesatua. Nggih. Tulis makin judulnya melajah
mesatur. Melajah mesatur. Sampun. Ane nomor 5. Aku do siap selem ngelah panak. Nah, Bapak dia punya anak ya, 7 ekor nih, pepitu. Nah, pepitu. Nggih, ampun anak-anak. Mangke lanturan ke halaman petang dase. Ini halaman 40. Nggih, mungkin adungang lengkare ngajak pesautnya nih. Oke nggih. Nah, mungkin cocoknya ya soal lan jawabannya. Ini nomor 1, gede tungkalikane. Nah, nika artinya lawan kata nggih. Gede nika artinya besar, lawannya kecil. Nah, dadosnya gede tungkalikane cenik. Nggih, kecil nika cenik nggih. Nggih, makin tulis cenik. Nggih, cenik. Ini nomor 2, pelalian tradisional. Nah, permainan tradisional. Metajog. Nggih, niki permainan tradisional nggih, metajog itu permainan enggrang ya. Tulis metajog. Metajog. Sampun. Mungkin nomor 3, bongol. Nih, napisane orang bongol. Bongol itu tuli. Itu telinga ya, berarti kuping. Nah, tulis bongol kuping. Nih, sampun. Nomor 4, A dan B ya, nama ikan ya. Salah satunya lele ya, dan B lele. Nih, sampun. Nomor 5, megai bahasa halusnya. Nah, bahasa halusnya ya, mekaryo. Nih, mekaryo. Niki nggih mekaryo nggih. Sampun anak-anak. Nggih, lanturan malih nggih. Tiang ngelah beli hadiri. Nah, belin tiange. Nah, beli itu artinya nyamo muani yang dikelihan ya, saudara yang laki-laki yang lebih besar dari kita. Nah, belin tiange kelihan ya, berarti lebih besar, lebih tua. Sampun. Nomor 2, cemet melajah ngerana yang duweg. Ini lanturan sane nomor 3 nggih. Gambar di samping merembug nganggo napi niki? Nggih, nganggo kursi. Nggih, mangke lanturan sane nomor 4. Gambar anak mebaleh. Nah, cinain gambar ya. Anak yang lagi menonton. Nggih, nomor B nggih. Nah, niki nonton. Lantur malih nomor 5. Gambar di samping anak sakit. Nah, sakit napi niki? Nggih, sakit dhuwur. Nih, kepala nggih. Nah, sakit dhuwur. Nggih, mangkin sane nomor 6. Gambar anak mepelalian. Nah, anak yang lagi bermain. Gambar C. Nggih, niki anak yang sedang bermain. Anak mepelalian. Nomor 7. Tegul sampate apang tusing. Nah, sapunya diikat ya, sapu lidinya diikat supaya tidak mebrarakan ya, artinya berantakan. Nah, apang tusing mebrarakan. Lantur nomor kutus, aden tiange subo bisa titik-titik taluh. Nah, yang taluh biasanya ngoreng, ngoreng taluh. Pun nomor sio, jemakang bapo titik-titik anggon ngenyit sentir. Nah, untuk menyalakan lampu sentir ya, lampu yang zaman dulu. Nah,
menerjemahkan apa yang harusnya diambil untuk menyalakan. Ya, colok nih ke artinya korek. Korek untuk menyalakan ya. Ampun nomor dasar mungkin murid patut membelanja di yang di sekolah, murid-muridnya membelanja di koperasi. Nomor 11 titik-titik tiangnya kutus tiban. Nah, apanya 8 tahun. Umur tiangnya kutus tiban. Kutus nih ke 8 ya. Nomor 12 tiang melajah karena titik-titik ulangan. Saya belajar karena mau ulangan ya, berarti lakar lakar ulangan. Sampun anturan malih halaman lanturnya nih nih nomor 13 bungut siape titik-titik jagung tol ya. Nasi ini subah, nasi dibilang pasel, itu artinya basi. Nulis di titik-titik mejane, dur mejane. 16 seduk, nah ini seduk lapar ya, basange seduk. Nomor 17 lengar tuh botak ya. Nah, rambutnya hilang. Nah, itu yang dibilang adalah gidat ya. Nah, yang di bagian kepala itu botak ya. Nomor 20 bak misi. Nah, biasanya rambut tuh banyak isi kutu. Nah, harusnya alit-alit mangga rajin bersihin rambut pangten wenten kutu supaya tidak ada kutu ya. Nomor 19 jemuh bajune aliang. Nah, kalau menjemur baju kita mencari ai jemuh bajune aliang ai. Gue munyin munyin celeng ya, suaranya babi. Sampun alet anturan malih. Di sini cecak-cecak keten nih, kita jawab pertanyaan bareng-bareng. Nomor siki nomor 1 Pak Du munyin api nih ke? Munyin kendang. Kendang. Munyin kendang. Nah, nomor 2 mungkin 14 titik-titik 16. Nah, 14 niki 14 ya. 16 niki 16. Nah, sud 14 niki 15. Ya, 15 artinya. 15 niki artinya 15. Nomor 3 alis tongosne dhuwur. Nah, alis itu tempatnya di atas mata. Nah, mata bahasa Balinya peninggalan. Nah, peninggalan. Pun nomor 4 kumis tongosnya dhuwur bibih. Nah, kumis itu di bibir. Bibih bahasa Balinya. Nomor 5 jeriji 5 lione. Nah, makejang lione dase mangke nomor 6 lihat kuku tongosnya dimuncuk. Nah, kuku niki tongosnya dimuncuk napi dimuncuk jeriji bahasa Indonesia niko jari. Nah, di ujung jari ya, mungkin tulis jeriji. Pun nomor 7 mungkin ane madingehang kuping. Nah, guru jumunin malih ane madingehang kuping. Ane ngidem, napi ane ngidem. Yang mendengar itu telinga, yang terpejam apanya? Mata ya, berarti bahasa Balinya ane ngidem peninggalan. Tulis mungkin
peninggalan. Peninggalan. Nomor kutus makin. Ane anggon nyimpit. Nah, ane anggon nyimpit yang dipakai mencubit. Mencubit pakai tangan. Ane anggon nyimpit. Limo, nggih. Limo nike tangan. Ampun. Mangke nomor sio. Ane anggon mejalan yang dipakai berjalan. Kaki, ya. Bahasa Bali ini batis. Batis. Nomor daso mungkin bapane imeme. Nah, orang tua laki-laki dari ibu kita ya. Ayahnya dari ibu kita itu dipanggil kakek. Bahasa Bali ini kakek. Peka. Nih, bapane imeme madan peka. Mangke nomor 11 nggih. Mepelalian ajake, nih ajake kuda niki mepelalian. Besik, 2, 3, 4. Nih ajake papat ya bermain bersama 4 orang. Nih tulis papat. Mungkin nomor 12 nih. Sikate subo misi. Nah, sikat giginya ini sudah isi apa? Sudah isi pasta gigi. Ya, bahasa Bali ini odol. Odol. Nah, mungkin nomor 13. Cingain gambar. Mamboh titik-titik sampo. Nah, mamboh keramas itu menggunakan sampo. Menggunakan bahasa Bali ini nganggo. Tulis niki nganggo. Mungkin nomor 14. Cinyain gambar sirap. Dhuwurne metatakan. Nah, kalau tidur kepalanya itu beralaskan apa? Bantal ya, bahasa Bali ini bantal, nike galeng. Galeng. Ampun. Nomor 15. Cingain gambar. Aja ke daduo melajah. Nah, berenang ya. Bahasa Bali berenang nike ngelangi. Ngelangi. Sampun alet-alet? Nggih, sampun nggih. Ini alet-alet amun nike dumun pepelajaran bahasa Bali ring rahinane mangke. Sinep ibu guru untuk para mas Santi. Om Santi, Santi, Santi.